was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. 'Cause worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. And worthy is your name. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. 'Cause worthy is your name. We praise you, Lord. You're so worthy, 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 You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand, and I will call upon your name, Jesus, and keep my eyes above the waves.
see in the Spirit this morning how God, your shepherd, is leading and guiding you through. I see in the Spirit this morning, even though you do not see the outcome or the way through, that He knows exactly, because He's seated above, high and lifted up, and He sees all the moves that needs to be made. I see that He is high and lifted up, and He looks at the end result, and your Heavenly Father knows exactly how to get you from where you're at to where He has and what He has in store for you. Not only will He lead and guide you to that place, He will also protect and provide each and every step of the way. So say this with me: Heavenly Father, You are my Savior. I look to You. Jesus, I believe in You. Take my life and lead me, Lord. Amen. Kom aan, gee iemand 'n drukkie. Baie welkom familie. Dankie worship span, it was amazing. Julle is so 'n blessing. Praise God. Thank you, Jesus. Amen. God bless you all. God bless you all. I really have in my heart, this last song is really about God making a way for us. And I want you to know that God sees all things. Isaiah 43 verse 19 says, God will make a way, listen to this, in the wilderness, and He will bring rivers in the desert. So if sometimes our lives feel like a desert or like a river, listen, God is the way maker. Geniet die reis. Leer om te ontspan en God te vertrou. Isaiah 43:16 says, God who makes a way through the sea, and He makes paths through the mighty waters. Sometimes we're in the river, in the mighty waters. And guess what? The Bible says, God will make a way through. Soms word ons geroep uit, maar soms word ons geroep deur. Amen. Of ons uit of ons deur gaan, die Here is in beheer en Hy weet, vertrou Hom. Listen to this one, I love it. Daniel 3 verse 25, our God, our waymaker. I see 4 men unbound walking in the midst of the fire. Sometimes we feel we're in the midst of the fire. Jesus is with you, even in the fire. And guess what? Unbound. Nie vas nie. Moenie toelaat dat die omstandighede jou vasmaak nie. In omstandighede is ons geroep om vry te wees. Is ons geroep om los te wees. Amen. Dis wat die Here sê. En kyk wat sê hy. And there in the middle of the furnace, they are not burned. But I see a 4th one in the furnace like the Son of Man. En die Here beloof, hy sal ons nooit verlaat, hy sal ons nooit vergeet nie. Amen. So ons kan ons vertroue vanoggend opnuut in die Here sit en weet dat hy is in beheer. Baie keer sien ons niks gebeur nie, maar die Here is aan die werk. He's working behind the scenes. Trust, rely, lean on Him and see His goodness and His provision in your life. Amen. Kom ons sê saam met my, ek is so bly. Ek behoort aan die Here. Baie gister weer die manne gesê, wat doen 'n mens wat nie die Here dien nie? Dit is so wonderlik om op die Here te leun en Hom te vertrou. Amen. Come and say to the person next to you, you look good this morning. Tell me you look mooi, you look good. Amen. Baie welkom. We're so excited about today. Dan is dit ons groot voorreg, ruspreek vanoggend. Kom asseblief na vore rus. Ek wil net vir jou bid. En baie dankie. En ons luister baie graag na jou. Jy's 'n groot seun, baie wysheid en wat die Here met jou deel. So kom ons ontvang die woord vanoggend. Vader, dankie dat U vir rus 'n spreekbeurt gee en 'n absoluut deur hom spreek sodat ons kan hoor en ontvang wat U vir ons het. Ons geloof kan groei en ons geloof op U kan fokus. Seën ons soos hy ons bedien. Maak ons ore oop om te ontvang en seën ons harte
om ontvanklik te wees, sodat ons groei en hoor wat U vanoggend wil sê, in Jesus wonderlike naam, amen. Baie dankie, Rus. Dankie, Chris. As ek 'n braaitjie of 'n lesing by die werk gee, dan voor ek begin praat, is daar altyd 'n CV wat gegee word om te sê hoekom jy gekwalifiseerd is om te kan praat. Jou eerste skyfie en jou tweede skyfie is 'n disclaimer, sodat die ouens wat daar is, sê hulle neem nie verantwoordelikheid vir wat jy sê nie. So my tweede skyfie is 'n disclaimer. Chris en Shalla neem nie verantwoordelikheid vir wat ek sê nie. Maar my eerste skyfie, wil ek sê, toe Dawid daar by Goliat gekom het, by die waar Goliat die Israelitiese army getreiter het, was hy nie gekwalifiseer as soldaat. He was not qualified as a soldier, but he had a testimony. He had experience of God had saved him from the lion and from the bear. So I'm not qualified to preach, but I've got experience, I've got a testimony. I've been here for 60 years plus. Ja, goed. Dankie. Dus so ons praat vandag oor stand fast, persevere, keep going on. Ja. En ek wil begin met Hebreërs 12 vers 1 tot 3. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders. So hardloop jy met nie die regte oefenklere aan, nie met jou pak en 'n das en 'n verkeerde skoene nie. Let's throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Want elkeen van ons het 'n risie om te hardloop. Ons het van 'n punt A na punt B toe waartoe ons beweeg. And how do we run? Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. Consider him who endured such opposition from sinners, so that you will not grow weary and lose heart. Toe ek nou dink aan hierdie, dat ons elkeen het 'n risie om te hardloop. En sommige hardloop 'n sprintrisie, 100 meter, en sommige hardloop 'n marathon, en die Kaapse marathon is vandag gekanselleer. Maar dan dink ek aan die Israeliete wat uit bondage uit Egipte uit 40 jaar was hulle trek na die beloofde land toe. Toe dink ek by myself, as jy nou in jaar 39 is en jy besluit jy gaan nie verder trek nie, then everything you've put in is to waste. You've missed your promised land. As jy die 1500 meter hardloop en jy het jou 5 rondes al gehardloop en jy moet nog net die laaste 100 meter hardloop en jy stop, then you're disqualified. You're not getting the prize. En toe ek dink aan my 40 jaar, my trek, dink ek aan die nommer 40 in die Bybel, en interessant dat die enigste nommer in die Bybel, getal in die Bybel, wat meer keer gebruik word as die getal 40, is die getal 7. Maar die getal 40 word 146 keer in die Bybel gebruik. En elke keer wat daar verwys word na 40, of dit 40 dae of 40 jaar is daar 'n sekere tema verbonde aan daai 40. It's trials of testing, sometimes punishment for rebelling against God. Some examples are there for preparing, redeeming, restoration and renewal. En as ons kyk na 'n paar voorbeelde van die getal 40 in die Bybel, dan is ons by Noag en die ark, waar dit vir 40 dae en 40 nagte gereën het. Moses wat 40 jaar in Israel was, 2 keer gevas het vir 40 dae op die berg Sinaï. Die spioene wat hy Kanaan toe gestuur het, was vir 40 dae in Kanaan voor hulle teruggekom het. Die Israeliete het 40 jaar in die woestyn gedwaal. Goliat taunted the Israelite army for 40 days. Jonah, when he was sent to Nineveh, when he came to Nineveh, he said, the God gave you 40 days to repent, otherwise I will
destroy the city. Elijah fasted for 40 days on the Mount Horeb. Jesus fasted 40 days before starting his earthly ministry. And after Jesus' death, he was 40 days on earth before he ascended. En toe dink ek sommer net oor Marie swanger is, 'n swangerskap van geboorte tot is 40 weke. So it's a preparation from conception to birth. En in hierdie 40, getal 40, het ek 'n paar boodskappe gesien. En ek wil begin met die eerste ene met Noag. En jy kan nou Noag se storie gaan lees, Genesis 6 vers 8. En ek wil sê, die tema wat ek hier sien is being set apart and redeemed, salvation through faith and action. Die eerste ding is dat Genesis 6 vers 8 sê, Noah found grace in the eyes of the Lord. Die Here het vir Noag uitgesoek en hy het vir Noag genade gegee. But did that save Noah? Het dit vir Noag gemaak dat hy deur die storm sou kom sonder 'n probleem? Nou, Noah, Genesis 6 verse 22 sê, Noah did according to all God commanded him. As Noag nie uitgekies was nie, en nie gehoor het wat die Here gesê het, hy moet 'n ark bou nie. Nou daar ark gebou vir amper 100 jaar. As hy nie die ark gebou het nie, sou hy nie gered gewees het nie. Hy moes dit wat hy gehoor het, dit wat hy geglo het, moes hy uitleef, moes hy oorsit in aksie om gered te word. He did not just pray and believe that God would save them. God required from him to put faith in action. En toe die aksie deur God self toegemaak is, then God poured out his judgment on the earth for 40 days and 40 nights. The judgment was poured out on everyone in the ark and outside of the ark. Die mense in die ark was nie daar met 'n droë kolletjie waar dit nie gereën het nie. Hulle was binne in die ark gewees. Die water wat die hose laat verdrink het, was ook dieselfde water wat die ark laat styg het en laat float het en wat hulle gered het. God does not promise us that we as his people will not go through the same trials and tribulations as those in the world. Die reën het op almal geval. But what he promised us is if we obey him and put our faith in action, he will provide for us and give us a vessel to carry us through the storm. In Jakobus 2 vers 17 en 18 sê oor geloof, it says, in the same way, if faith is not accompanied by action, it's dead. But someone will say, you have faith, I have deeds. Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by my deeds. So, Noag was geken aan sy geloof, deurdat die mense het gesien, hierdie ou glo hy gaan reën kom, dis hoekom hy die boot bou. Hulle kon sien waarin hy glo. Hulle kon aan sy dade sien waarin hy glo. My vraag is, weet mense waarin ons glo? Kan hulle aan die manier wat ons leef sien waarin ons glo, wat ons doen, en hulle kan dit net sien as ons dade daarvan getuig. As die Springbokke rugby speel op 'n Saterdag, het ons by die hospitaal Bokvrydag. Almal kom werk met hulle Springbokke rugby truie. Theo, niemand kom met 'n All-Black trui. Almal met Springbokke rugby truie. Niemand twyfel vir wie jy ondersteun nie. They can see you're part of the green team. Does people know which team you support by the way you live? Volgende enetjie waarna ek wil kyk is punishment for rebellion. Toe Moses die Israeliete nou uit Egipte gevat het, 'n klomp wonderwerke met die pla en die goed gebeur, wat hulle vrygelaat is en hulle is deur die Rooi See, het hy sy 12 spioene gestuur, leiers van elke tribe, om te gaan kyk hoe lyk die land Kanaan. En hulle was 40 dae daar, 12 van hulle
teruggekom en 10 het gesê, wonderlike land, maar daar is reëse wat ons nie gaan kan oorwin nie. Josua en Caleb het gesê, as die Here met ons is, dan sal hierdie land vir ons gegee word en sal dit ons Kanaan wees. Maar die volk het gemurmureer, hulle het geluister vir die ander 10. En omdat hulle gemurmureer het, die Here gesê, vir elke een dag wat die spioene in Kanaan was, sal julle 'n jaar in die woestyn trek. Interessant dat hy gesê het, almal bo die ouderdom van 20, nie een van hulle sal oorleef nie. Nee. So van ouderdom 20, dis hoekom ons die ouderdom 21 as mondig gebruik, want almal onder 21, almal onder 20, kon nog nie self besluit nie. Maar almal bo 20 het gemurmureer en sou doodgaan in die 40 jaar trek. Maar ten spyte daarvan, en onthou nou hierdie trek van 40 jaar wat op die Israeliete gekom omdat hulle gerebelleer het, toe die Here hulle daarop gestuur. Ten spyte daarvan, dat hy hulle straf, het hy vir hulle elke oggend manna gegee. Ja. En het hy vir hulle elke aand vleis gegee met die kwartels. Even their shoes did not fall apart or clothes need replacement in a 40-year period. Deuteronomium 8 vers 4. So, even when we go through trials of our own making, or tests that we failed, God remains still with us to lead and sustain us through that experience. Dan kan jy nou dink, as jy nou elke oggend wakker word en die Here het vir jou manna buite neergesit, sal ek en jy ooit twyfel aan die goedheid van die Here as die Here elke dag vir ons kos neergesit het. Maar die Israeliete het na 'n tyd gekom en gesê, our soul, in Numeri 21 vers 5 of Numbers 21 vers 5, our soul loathes this worthless bread. So, hulle het begin ondankbaar raak vir dit wat die Here vir hulle gedoen het. Interessant, jy moes elke dag, het jy net genoeg manna gaan optel vir jou en jou gesinsbenodighede vir daai dag. As jy meer opgetel het, sê die Bybel het die manna daai nag vrot geraak en vol wurms geraak, behalwe die dag voor die Sabbat. Dan mag jy vir 2 dae opgetel het, en daai manna het nie vrot geraak of wurms gekry nie. So as jy dit beleef het, hoe kan jy dan twyfel in die goedheid van die Here? En Matteus 6 vers 11 sê, Jesus sê, pray for our daily bread. Soos wat hulle die manna vir elke dag gekry het. En toe ek dit lees en die koneksies probeer maak, dan dink ek by myself, bid ons nie verkeerd nie. Bid ek en jy nie vir voorsiening vir die volgende maand en die jaar vooruit nie. En het Jesus nie vir hulle gesê, pray for your daily bread, dat jy genoeg manna het vir vandag. Partykeer wil ons te veel hê, en dan is ons ondankbaar en begin ons nie sien wat die Here vir ons gee nie. Jesus is the bread of life. Are we not sometimes just as guilty as the Israelites for losing sight of how God provides for us and sustains us? Moses voor die Israeliete Kanaan ingegaan het, in Deuteronomium 6 vers 11 en 12 sê hy, when you have eaten and are full, then beware lest you forget the Lord who brought you out of the land of Egypt from the house of bondage. Want nou, wanneer dit met ons goed gaan, vergeet ons nie dalk, hoekom het met ons goed gaan nie? Omdat die Here ons hier gebring het, omdat hy ons voorsien het, tot hier. Die volgende voorbeeld waarna ek wil kyk, is testing whether we trust God, or learning to rely on God to fight our battles. Ons het reeds gepraat oor die spioene in Kanaan, in Numbers 13 en 14, waar 2 gesê het, Here gaan hierdie reëse vir ons oorgee, dit is ons land Kanaan, en die ander 10 het getwyfel. As ons kyk na Goliat wat vir die Israeliete getart het in Samuel 17, dan vraag jy maar, hoekom verwys ek na hierdie stories, want 1 Korintiërs 10 vers 6 sê, now these things occurred as examples,
to keep us from setting our hearts on evil things as they did. 1 Corinthians 10 verses 11 says, these things happened to them as examples and were written down as warnings for us, on whom the culmination of the ages has come. So as jy nou sê, oud soos ek is the culmination of ages, dan begin jy kyk na hierdie examples. En David het vir Goliat gekyk en hy het geweet, een die Here het my al gehelp in soortgelyke situasies, heel wat kleiner. Maar twee het hy gesê, for the battle is the Lord's, and he will give you into our hands. Partykeer wil ons nie, Saulse mense wou nie in die oorlog ingaan om met Goliat te beklei nie, want hulle het gedink dit is hulle battle. Maar as jy weet wie se battle dit is, wie is in beheer, dan kan jy die bende storm loop. En partykeer is dit vir ons maklik om te dink, as ek kyk na die Israeliete, dan dink ek, hulle het elke dag die wonderwerke van God gesien, sy krag en sy wonderwerke. Hoe was hulle dan so blind om nie te glo nie? Ek en jy bid gereeld vir krag en geloof. Hoe weet ons het dit ontvang? Die enigste manier hoe ons weet of ons dit ontvang het, is of ons getoets word met 'n situasie waar ons meer krag of meer geloof nodig het. As ek elke dag in die gym met 20 of 30 kg gewig oefen, hoe weet ek sal die 60 kg kan gaan optel of die 100 kg kan optel as ek dit nie gaan tackle nie? Nou bid ek en jy vir krag en geloof, en dan môre sê die Here ons in 'n situasie waar ons meer krag of geloof nodig het, waar ons vir Goliat moet face. En dan sê ons maar, hoekom kan die Here ons in hierdie situasie sit? The battle is not yours. Hy het vir jou toegerus, hy het vir jou die krag gegee. He will fight the battle. The number 40 reflects a time of spiritual preparation for a future role. So het reeds baie oor Moses gepraat, Exodus 24 en 34, verduidelik hoe Moses as prins in Egypte was, 40 jaar in die woestyn was, 2 keer opgegaan het na Mount Sinai toe om verskoning te vra vir die mense wat ongelowig geraak het, en waar hy dan ook die 10 gebooie gekry het. So Moses was in sy voorafgaande lewe as prins in Egypte voorberei om die werk daar te doen. Maar kom ons kyk na Jesus in Mattheus 4. Jesus, right after his baptism, he was specifically led by God's Spirit into the wilderness to fast and pray for 40 days. And then he was tempted by the devil. And with each temptation, Jesus rebuked the devil by quoting scripture. So in sy tyd van voorbereiding het Jesus gesorg dat hy dit wat geskryf was in die Bybel geken het, sodat hy die duiwel daarmee kon antwoord. Jy kan nou dink as 'n ou vir 40 dae en 40 nagte nie geëet of gedrink het nie. Die eerste ding wat die duiwel vir hom gesê het, kom ons verander hierdie klippe in brood. Dit nogal redelik moeilik moet wees as daai klippe veral nog na brood begin ruik, het varsgebakke brood. En Jesus het in Mattheus 4 vers 4 gesê, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Toe het hy vir hom gesê, kom ons spring hier, jy kan hier afspring, en toe haal die duiwel aan uit die Bybel uit, toe sê hy, want God sal dan gaan na jou, die engele bevel gee, dat hulle jou sal vang en dra, en jy sal nie vang nie, en jy sal nie jou voet stamp nie. En Jesus het hom geantwoord en gesê, it is also written, do not put the Lord your God to test. Ek wil nou hier so 'n bietjie afstap van die tema af. Want partykeer dink ons dit is goeie geloof to put God to test. 'n Pasiënt wat sê, ek gaan nie my insulien gebruik nie, dan gaan my suiker buite die deur gaan en ek sal in 'n koma gaan en ek sal doodgaan as die Here nie ingryp om my te red nie. God sê, don't put me to the test. It is written, don't put me to the test.
Jy kan nie God se arm forceer om 'n ding te doen soos dat ek en jy dit gedoen wil hê op die tyd wat ek en jy dit gedoen wil hê nie. Die Here eer gehoorsaamheid en hy sê, omdat jy gehoorsaam is, sal ek jou gesond maak. Jy sal weet jy het gesond geword. Dit is nie vir jou om die Here se arm te draai en te sê, ek gaan nie dit of ek gaan nie dat, maar jy is geforseer, ek gaan nie afspring, en Here, jy sal my moet die engele aangaande my bevel gee. Ons is, Jesus het gesê, it's written, do not put the Lord your God to test. In die derde plek het die Satan van gesê, as jy my aanbid, sal ek al die koninkryke vir jou gee. En Jesus het weer gesê, away from me Satan, for it's written, worship the Lord your God and serve him only. So wanneer ons in ons reis deur die wildernis is, en daar's toetse wat op ons pad kom, sorg dat ons voorberei is, dat ons genoeg woordkennis het, dat ons die versoekings kan aanspreek, deur ook die Bybel aan te haal. Rather go to God's word to guide us than our own reasoning or some kind of new truth. We are all going through our own testing, refining in preparation for our coming roles in God's kingdom. En God gebruik die routes wat ons stap om ons voor te berei vir die pad vorentoe. En Marisa het gister saam met iemand geëet wat gesê het, sy het by Balo's gewerk in die finansieringsafdeling. En toe haar pa siek word sy forceer om sy besigheid oor te neem. En sy sê sy dit nooit kon doen as sy nie die pad moes gestap het by die vorige werk. So die Here weet waartoe hy jou vat, waarvoor hy jou voorberei. Toe ek 4 jaar oud was, so oud soos wat Remy en Luke nou is, toe ek tuberkulose gehad en was ek vir 3 maande in afsondering in die Volkshospitaal, waar ek in 'n cubicle was, my ma en pa my net deur 'n venster kon sien. As ek na my kleinkinders kyk, dan dink ek, dit moet vreeslik gewees het, om nie kontak met jou ouers te kon hê nie, hulle nie deur die venster te kon sien. En ek dink, as ek terugkyk, dan dink ek die Here het my daar begin voorberei vir die werk wat hy my eendag ingeplaas het, sodat ek weet hoe dit voel om 'n pasiënt te wees, om daai kant van die tafel te wees. Hierdie kant is baie lekkerder, maar hy het my gevat deur 'n reis vir voorbereiding, om vir my 'n beter persoon, of 'n beter dokter te maak, as wat ek dalk anders sou gewees het, wat net boekkennis gehad het. Kom na Elia, a reminder to persevere. Elijah het die profete van Baal uitgestof. Hy kon 4 afroep by die hemel uit om sy altaar aan te steek. Hy het 450 van die valse profete doodgemaak. Hy het voor die koning se chariot uitgehardloop. So Elijah was nie 'n bietjie muis gelowige nie. Hy was 'n godsman, 'n profeet van God. Maar net na hy al die dinge gedoen het, shortly thereafter, in a fit of self-pity, he prayed to God to keep him. Sê Here, ek sien nie meer kans hiervoor nie. En Here het hom op daai 40 dae vas na Horeb toe gestuur. En Elijah sê, how alone he feels in staying true to God, and how hopeless his mission seems. My soul is weary with sorrow. Strengthen me according to your word. Psalm 119 vers 28. En toe daar 4 gekom, maar God was nie in die 4 nie. Nou was 'n aardbewing en God was nie in die aardbewing nie. En toe was daar 'n sagte stem wat vir hom gesê het, moenie opgee nie, hou aan. One foot in front of the other. En die Here het vir Elijah 'n ondersteuning gestuur, en hy het hom later lewendig opgevat hemel toe, omdat hy aangehou het. En wat ek hier sien is dat even the strongest of God's people will have low periods that they feel isolated, with their self-pity. It is normal. Nie ek of jy gaan elke dag voel soos 'n oorwinnaar nie. Daar gaan daar voel. Dit het met Elijah gebeur. As dit met Elijah kan gebeur het, hoekom kan dit nie met my gebeur nie? Maar Elijah het nie opgehou nie.
Hy het gevoel soos ophou, maar hy het aangehou en die Here het vir hom die ondersteuning gegee. En die Here sal vir my en vir jou die ondersteuning gee. Let us not grow weary, Galatians 6 vers 9. Let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Openbaring 3 vers 11. I'm coming soon. Hold on to what you have, so that no one will take your crown. Hou aan hardloop, jy is amper by die wenpaal. Moenie nou jou kroon verloor nie. En die laaste een van die voorbeelde wat ek wil gebruik is vir Jona. En ek wil sê, mercy and repentance for the least redeemable, a reminder of hope for all mankind. Jona moes daarna Nineve toe gaan en hy wou nie so toe gaan nie, want hy wou nie gehad het die ouens van Nineve moet gered word. Hy het gesê, hulle is boos en hulle is evil, hulle verdien al die straf wat hulle toekom. En toe die Here hom forceer om Nineve toe te gaan. En toe, spite van wat hy geglo en gevoel het, het hy die boodskap gegee. En toe het Nineve tot bekering gekom. En hy was seker, God gaan nou vir Nineve met 'n donderstraal plat slaan en uitvee. En hier kom Nineve tot bekering en Jona is upset. Hy is ontstel daaroor. Maar die verlore seun, toe hy terugkom, sy ou boet, net so upset oor die een terugkom en nou skielik herstel word, mede-erfgenaam raak. En ek voel maar, dit is nie fair nie. Ek het my hele lewe lank, was ek toegewyd gewees, het ek my deel gedoen. En nou kom hierdie ou. Jesus vertel die gelykenis van die ou wat heeldag gewerk het. En dan die ander ou laatmiddag ook begin werk en die aand het hulle albei dieselfde loon gekry. En hy is ongelukkig daaroor. En sê, Here, maar dit wat hy kry, het eintlik niks met jou te doen nie. Jy het jou beloning gekry. Die ou aan die kruis, wat die moordenaar was, sy hele lewe lank opgeneek, gehoorige en moorde mense doodgemaak. En in 'n oomblik word hy gered en nou sê hy, maar ek weet nie of dit regverdig is. Ek kan dit wees dat, en don't we fall in the same trap of using God's words to condemn others, rather than to focus on His love and plans for redemption for everyone. God het ons almal so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het. Partykeer voel ek, maar ek wil nie aanhou moet in Jesus glo en nou skielik alles kry wat ek gekry het nie. Maar ons moet so leef dat ons Jesus uitskyn, dat daar vergifnis is vir self die wat die minste dit in ons oë verdien. As jy kyk na Nineve, dan dink jy aan everything that's evil. En hulle vertel die storie na die Tweede Wêreldoorlog, of na 'n tydperk het 'n fisikus, 'n professor in fisika in Duitsland, vir 'n klas gesê, do you believe evil exists? En hulle gesê, maar, as jy omkyk na al die bomme en die goed geval het, en mense wat doodgemaak is, en soldate wat mense verkrag het, obviously evil exists. Hy sê, okay, en die professor was 'n atheïst. Hy sê, okay, if evil exists, then you say God created everything. Then you must say God created evil. So how can you serve a God who created evil? En daar was 'n geskokte stilte, soos wat hier nou is. En een ou het sy hand opgesteek en sê, Prof, do you believe in darkness, that darkness exists? En die prof het hom gesê, wat bedoel jy? Hy sê, Prof, as far as I understand, you can only measure light. You can't measure darkness. So jy kan al die spektrums van lig wat die prisma gaan, kan jy gradieer en jy kan sê hoeveel loemel lig dit is. Sê, but darkness is the absence of light. Die prof sê, okay, hy sê, Prof, do you believe in coldness, that it exists? En die prof sê, in Duitsland goes, tiktak, ja, obviously I believe. He says, you don't measure cold, you measure heat. In Fahrenheit of Celsius, cold is the absence of heat. En die prof sê is gelijk, hy sê, Prof, so I want to take you back to your question.
Do you believe evil exists? En die prof was nou 'n bietjie onseker en hy sê, die student sê vir hom, evil is the absence of God. En dis wat by Nineveh was. Toe God nie daar was nie, was dit 'n goddelose plek, 'n evil plek. Maar toe God se teenwoordigheid daar kom, mense kans kan toe dit Nineveh verander. So, evil is the absence of God. And our job is to reflect God, so that evil can disappear. So my vraag is, voor ek my vraag, ek sê na hierdie paar dinge waarna ons gekyk het, hoop ek dat gesien dat God het ons uitgekies. Hy verwag van ons om ons geloof, dit wat hy vir ons sê om te doen, uit te voer, ons geloof uit te lewe. Al maak ons foute en al struikel ons, en gaan ons baie keer oor deur trials of journeys, sypaadjies wat ons moet loop, en dat ons gestruikel het. He's still there to provide for us. Elijah told us that we must persevere, that we must reflect God's love, so that there is redemption for everyone. So my vraag aan jou is, waar is jy op jou 40 jaar journey? Van waar God jou gaan uithaal het, bondage of lack of knowledge, jou journey, na jou beloofde land toe, to your promised land. En toe ek daaroor dink, toe dink ek ook, en ek ben nou nie hier oor kruisig nie, Suid-Afrika, waar ons van 1994 af, in ons journey, is daar soveel wat wil uitspring en weghardloop en vlugtelingstatus aanneem. Maar is ons nie daar dat God sê 40 jaar, en dan is ons dalk in ons beloofde land. Ons almal kyk rondom ons en ons sien die reuse van korrupsie en misdaad en al die dinge. En God sê, the battle is mine. Hou vas, ons is amper by ons 40 jaar. En ek wil weer eindig met Hebreërs 12, waarmee ek begin het. Het sê, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything, al die lese en al die dinge waaraan ons vaskyk, that hinders, and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus. So op hom, the pioneer and perfecter of faith. Consider him who endured such opposition from sinners, so that you will not grow weary and lose heart. En dan Jesaja 40 vers 31 sê, they who wait on the Lord, or they who trust in the Lord, shall rise up with wings as eagles, and will run and not get weary. Die vers voor dit sê dat selfs jong mense hardloop en raak moeg en struikel, but they who wait upon the Lord shall rise up with wings as eagles, and will run and not get weary. A person or nation's success in completing their 40 days, years, requires humanity, trust in God's promises, and reliance on Him to sustain. Amen. Thank you. Andre, will you come and just bless us? Yes, Lord, that word, I will show up, I will be, you can count on me, and I will trust you. Amen. Onthou is 'n woord. Dit is die Here se belofte. It is His battle, but He wants to work through us. Amen. I want you prophetically to stand, to declare that you're in it. God can count on you. You're going to make South Africa the best country ever. Amen. We believe that because we are still here and we're going to enjoy the beautiful country that God has given us. Will you just pray for us? Thank you, Andre.
You know, as Chris was talking, one of the things that stood out to me is that we all need faith for today and the place we find ourselves in. So would you say to me, say this with me before I pray for you. Lord, please release in me, Lord, please release in me the faith I need the faith I need to stand to stand and run. and run. So Father, I just pray right now that you would release the faith Yes, Lord. into each heart for each situation, that people would stand and run with you in the things that you have prepared for them. Amen. So we bless you because we know that you are at work in all of these things. In Jesus' name, amen. 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 Thanks, Andre. Dankie, Riz. Wat 'n kragtige woord. Listen, family, don't miss next Sunday. Our cotton leader, Keith and Sherry Duplessis, is in Cape Town, and we've invited them. They're going to come and share, and we just love them. You're going to love them tomorrow. Next Sunday, they'll be ministering. We will also be here, but we're just going to hear the heart of our network and our worldwide churches that we are doing and part of. God bless you. Have a lovely Sunday. We love you, and enjoy the rest of your day. I saw water pouring out from under the temple porch to the east, and led me around the outside to the gate complex on the east. The water was gushing from under the south front of the temple. He walked to the east with a measuring tape and measured off 1,500 feet, leading me through water that was ankle deep. He measured off another 1,500 feet, leading me through water that was knee deep. He measured off another 1,500 feet, leading me through water waist deep. He measured off another 1,500 feet. By now, it was a river over my head, water to swim in, water no one could possibly walk through. He said, "Son of man, have you had a good look?" Then he took me back to the river bank. While sitting on the bank, I noticed a lot of trees on both sides of the river. He told me, "This water flows east, descends to the Arabah, and then into the sea of stagnant waters. When it empties into those waters, the sea will become fresh. Wherever the river flows, life will flourish. Great schools of fish, because the river is turning the salt sea into fresh water. Where the river flows, life abounds. Fishermen will stand shoulder to shoulder along the shore from En-Gedi all the way north to En-Eglaim, casting their nets. The sea will teem with fish of all kinds, like the fish of the great Mediterranean. The swamps and marshes won't become fresh. They'll stay salty. But the river itself on both banks will grow fruit trees of all kinds. Their leaves won't wither. The fruit won't fail. Every month they'll bear fresh fruit, because the river from the sanctuary flows to them. The fruit will be food, and their leaves for healing."